ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kumshi benta benuan rabiang saci sienpat de kejing puut bagi kejing subah jangkawa umkra kabade kawa kababena ma hagi por ke bemenchua de hagi por menta kede kawa bela benana baca botam bat kalayo sendan yakanam haga kerdan kabasau pusau hakari India hakini ke sinja mepen khu yakawa umkra na pedang juga Green Tech Foundation lawan menyashim bentalang da keseng samla maulai pelun ke National Service Scheme kabade na ki kena pulia jang keseng khasi college Shillong kumju ka dorbar shnong maulai yoringham leshim yakabenta da kabapen khu yakabenta jakawa umkra kabadan hagi benta jang keseng khasi college kini kesin jam bala shim dari Green Tech Foundation kini kesin ke balai bak kebaning kong gede halo ke jemput khu ya kawa non-den Hanong Stone West Khasi Hills District bak kini kesin jam bala shim Hanong Stone gede ke project ke job namar babaro ke snok tilang reha kini part kadang dari tangga jing persyang kumnu ngini le shwa ban setangnya ke project Hashwa ban khu ya kawa umkra na kaliangan jadi dekat ke Green Tech Foundation klaber shwa de ki kinja da wai ban lat ni kinu ke jing sma bak jing snia ke bami ni ke jabo jangkawa Haga di kejing pengku ya kawa umkra ka Green Tech Foundation kelapendan kam dakiling bentong bat khat yakinyut bagi jabok betul cakiwa. Nak kaliang ubah syempang marpana ubadiu asisten rambak shnong maula yoring hep ulapin pau banyu ibiang ke jingkut jangwa umkra dan kam ke jinga trailang jong barok ke dorbar shnong nadu ur kaliar ter chuduk maula yoring hep ban pin khu ya silenter jong kani kawa kani ke cakah ni ke hap bok shnong jing pet jong shnong maula yoring hep yang hang ni ru kalong ba i ba tu si ke baningkong bakiwan ban le ya kani ngim tem lagi lawan man keli ngi snow thu ba ka bagi le kadai nam tak jing ba jong kasnong jongi jing ba hi nam ta jong boro dan tak dau ngi kasnong ru ikwa ban snok tilang buat kani ke Green Foundation mo kani ke baki ong yu ni don ka jikwa ban trilang dingi dang ong ru kum kasnong balada ki snong ki ba sate ladu na po kaliar kila ban snok tilang nilai seni ngi don ila ongin semti nadu na din jiking wiking hadu snap ni ngin semti mangi bangin penkut ya kani telala kita na syate kimla ban le ai deka ba ngi la long cakap dom he banyak long borokot kita buat kanuan behang ni dekan ngi telala ngi don kajing trilang kita ngang kerpat ki dorasnong ya ki sing samla ki bron nadu nom kalian bangin ya shimi kani ki lawat kita kini ki seng ki bawan hak ni kapur ban penkut kinumla lada ki dorasnong ki ma kajing trilang dena tak tahu ngi kum kasnong yurham ngi kerpat ba ngi ini i sai sin ya kani wang pra ho nginum la ban ong ba kata wang pra bangila ban di umbiang sai sin nginum la ring ini i pat ba wang pra kan khut kan suba dena tak tahu ngi kerpat ba nang ni sakaman ya ke government ru ke banga habangi ina du islam ke ba ham menswa ba kidon ni ta kita ka krur kithe ban khut di wang pra sanu tak sa unu tau so kan islam nang jebo ngadang ong gini
hal tu si bagi kenuk ningkong bala nak kata keluar kalaya na duk senam ngat saya kena wang prak siang nak kedua nak siang nak tiles la kata pisah kayak jok ngrei sulong ni susah aja keren kajengki jo kat tu ni ki brio man pun ko wang prak indai bagi ia kejebok ki ia kepisah indai bagi kejebok ki ia kepisah kiwan support kibu foundation ki mau ki tai nomor beliau ki ia kepisah ki ia kejebok nang yang jongi kosong ni kuat bandang ni sakmat tu ngin yak lah tiak lihat dem ngin yak pet yak kai knuksa bang ni ya green tech foundation keba laya lam yangi banle yak ni marki lale apa nong stone gilap ni yangi ni isha yo tu so kan ayu la lagi kuat support di dekat kiba wan lagi jebok wan lagi industri gila ban pun kod kidon kita kai gila la ban kod ngini li tang domestik buan lagi ying ini jebok mbi buan lu tang lagi ying brio minum lah lagi don kita clear gila mdan ni ke bamla tengah supat kan jiwat nong song ki naman klieng bala kenum no kenbo ki westram haman ba kami ka sabar kan mi betang ka nai pembi su ki plastik ki jebok jeba sabar tolong tak di kerpat ni nasional ngilak persang ngin le kata namun taling la yo lak di telang bat kani ka organisation ko ba baik yang ni le ngilang la lang yo mensi ni so wam sang di tang mangi bangin pengkut je kani ndai pleng baglawan gini tapulong ini nang yo mensi ba nginang yai trei nang ni semat bat kanum kot tang mentang nginum la iru mentang tasnam asnam bani i rawam khra ko mangi ikwa nginang jam ai bagi beri ke lang padong ngi banginum la kamen sing ujungi kolong bet kaslong ujungi kolong bet bangin salah ho ski tang ba kata ke ket yu kalau mengyok ben telang bat kita ki demasno ki bastang na kelir sa di sini mengyok je lang mundon jing kata ke message bungi anak kaslong jingi bangi kwa bangin non ki telang bangi in peni bakas kaslong kalong kaslong ke bangi ngi i ya ka khut suba ho ni lakiu ka jing lang jing sta ni lakiu ki baro andre ya ki jing haya ka hakalian ka khut suba ngi menginang her pun kot yang pelau berat surok sultanat man ibrat ngi ibu ki dos pen apa ki jaka ki ba harus nong ya urat ni ora ban apa yeng ya berat lemban hai tang ba khot ye kata ketika bang ngim la ban pedang kelas tiak ladem nadi sakmat bagin ni ba habang im injo ya kal air ka khot bos ba ngin lai Jepang tang kata nak liang jong ayak ni ka kaseng ke bagi ki mix nak sama lagi don bangin yo ki tilang nang ni sakmat tang kata Ubak Simran's aim ubri General Secretary ke seng samla mulai pelun ulai kublai ke Green Tech Foundation ke blai shim yakni ke senjam baru lepen pa beki long bala kloy ban aya ke jingatrai bar kani ke kan hor man pen kho yakiwa baru lekan tu ya sarkar bani shimlang yakni ke benta ban pen kho yakiwa ba kebani ko ging so ban ai kublai yakni ke Green Tech Foundation ke bala trishdom ban le kini ka kam ka barat pa namar kembali ke besuk kembali ke leti besuk iki bikin ya kini ka kam dengan match kam ba nang la banyak sekat kini kam ba nak kalian ka jungi ku di khot ka sang semua mai pelun ni ai ke kersian iki ku kini ki wardi initiative mo ya ka ba ki kila shim hakmat dengan ni ai ke kersian ni kalau bin train kan ya wa kuno ban ya wat lam kilat ni ban nek pensa ya mariang wa komju ya ka ban ku iki wa do unta mo pi ki ya dalam ni pun wa mkhra ka badai ka wa bala banana ba mo dan jing jabo jongka batbuni ong ba wa mkhra la ma shu ban le te mo pi ki det tayo wala lejno ru ka kentek la ong ba kajing keren ban ong la shu ku ya ka wa mkhra ni tengah keren dengan kuansya kalau menjing sisya ya ba menu apa dan menu-menu basi sikit klik balik kam di ban ai boleh melah la ba ji teman di kam ke persian lang iwe ni le lakat mala alai bor tam ke persian lang naga sarkar ma kanya i kum di kam ka ba kum kini ki foundation kimi shikmat kum kini ki sen kimi shikmat balik ga badai tam nak ta ka cela ka ju tengah aku beliru ya ka NSS unit juga Sankasi College ada dekat ani kena hikai ki kena boleh juga Sankasi College ni bocah bulan hajan tab ya makan ka wa ukra ya ka baho ya punya keren bagi hikai kena batai ba kiru kidan ga jingkit kli ka
nak kebentar ke jengkut di jolong jeman juga wang kerak dan kalian ke jengkir kila pulpa pula punya terkat kerintek dekat lang kasnong pemarjan kasnong mulai tujuh ini ba kasnong ke pemarkap kasnong mulai ba wang kerak ya jadi ke ngomong pak banong kalau ba ti akni kasnong ba aku kini kebentar ada kamban warak no ada kita green police aku kalau mentar kerintek semua kita ke green police bapak perman ya ka jilong suman ya ka jungkut yung suba ak wa kra akiwa akiba na kisnong bitaw kalak sordong ka dikasi cektia dan sarkar wadi ban perkat mai no ya ka bakulu ka wadra ita ki green polis ta ki polisi bakulu bala rete lakam mo kalau menta ka wa kra kampat e ka wes wan bahe kana ka industrial wes ida ke Indonesia ki domestik ni commercial waste ki basu berat lagi Indonesia basu berat lagi reushimet di kowe ke dan kam ya ka strict action yang ada pasal bahkan post mo haki nong haki basyong bukan haki long ye ngong sem kemudian marjan bahkan ni gawa kanang ba la bante lakam men warak yang cukup di subah mo kawa kra di syusyuru ni mo ka jilong juman ni beliau ni mengi mangam pi ngelong kumno habang ni badan mo pengkut du salia ban berat nak puas itu kini ga jumut perhat juni di ban no di ban wan cak jinga sno ketilang abai kan kono ka kam ko ba di ban sange no ga ni ga jumut ni putar mo menta ni asal silong kacing lumnyut kelak de naka wai ko ka lomi de shu ba habli te nyut di stai ni astu ka jing sup jung nyut ban berat naki ying ki jungi lawan bandung ka yu ngin ra yu bilor silai ka yu ban ra yu plastik chip silai sabret haki jakarta yu tahin banang ta ki truk kali ke yu kilawan naki ying ki jungi ban kit ki te ini ban long ban nuksa ka ba ka lang khamtam bang hapan pet ba mo kani kala ra jing e khamtam na banta ka jung perlu khamtam ka jung ku jung suba mo marhikin wa kra ter ka ku jung suba yam ka jung ku jung suba jung wa yam ka kita kini ki sutu bagi dan ka be jing trelam baro hi na kinong song jung bajela amdon bala balle marwe kini ka mo ndai ta ka tintak ndai ta ka sinong martaj ndai ta mi semua mulai tulun ka sekasi college ni baru khoi dong kami di Sri Lanka baru khoi tingba kani dengan suku ba khot wer lagi baru bagi snok tila dan bagi alang ketika mon ketika dia ke jengkersian nak kita kani ke kambarat pak kam ba ka Nakaliang uba H ban Sudor Nonglang uba de chairman juga Green Tech Foundation ula ong ban pen khu ya kawa umkra kadon kam shi post nam ban pendap badan kam ru ban pe yaki telong gi pen khu yaki jabo syakani kawa umkra. Mentah kasengi ngidon nang ni apa wa amkra ang ni harum jingking jong ka Sangkasi College kumba PUE kumba pitip hi kan ni kam dei syu kasin ka baningkong na kaliang jong Green Tech ka ba ngiwan hang ni ki cleaning drive lai ngimla ban nyaw syu henrei kan ni ka project ka bang isdang mentah ka dei ka trial project
kebangira ya kawai ke model kebangidon sikui kiwa hang ni ngila sedang nadu kalai tarik jong uni u benai match jong mentau senam ban install gini kendai tarik lda pikan mau ngila live yo uni unyot ha kasau tarik ngi install kendai tarik ngi live yo uni u wis nang ni newton kan pi sau ndru nyos ngi newton ngi live ka to ngi te hadin jong ka kendai tarik ngila ino artayo nakajingwan pun kaweda fokus i kam shangan ye te ngila yawan hiar no menta te pisa kihi mentakat noton uni unyut hang ni kai ka bangamut banong na kalian jong ka grentek kalong ba ka umyam ka jungut ya unyut ngala jukaran na kapor 0.5 million cubic meters convert p into ton into kg katno lak kilogram upoi unyut nang nena sor selong hang te po wa umyam kapor kaladai ladang ngimla ban pen khoj jak wa kharo ngin yada ya kajing poi palat jong unyut po wa umyam pi ngitip ha ka wa umyam kam kadon hapadang kajing bom sengan menta hendrai ki kita kidau kini kita kidau te nakaliang jong ga Grentek Foundation ngin persang bat ngin yai persang hakasin ke beningkong ngiawan hang ni tang daka kenhun Grentek menta ngamnut syuk ban kam bangiwan dang Grentek Foundation presiden jong sang samla mulai pelun ya dan ni kisnong jong ka mulai orang hapru kiliawan menem step ki NSS jong ka sang khasi kiawan kumba ar lai po so phongut ki nong hikai kiawan sausan ngut i officer state officer jong ka NSS ru ilawan mi menem step nang ta sakawai ka bangas ngo lung men simha nganong yepi kidon ki para kinong song ki bawan nadu na thi ke area dam umyam na sithi ki baju yoi baju yo sngo baju smai unyot man usnam na pokwa amkhra balai gini kinong song ki wan phire ban so tho ka khubor ka long ba kenno te kenno ko kinong shalong ban pha bam nyot yangi ki basong basa hakatai kapung umyam ki maudon ki thlong kinong pathau stai te kenno ya kata kajing kerpat ngi ke Grentek Foundation kam lay ngim ya karan syu ya kata kajing perpat baong ba koba wa de bernyot kapor kan poi ben nyonong ya pi kawa khra sirpi kandai kamat ngin saya khuloj bha pi pediang ni pediang kandai kamat ka bangin saya khuloj bha bat ya kata ngam ong ba ngin sutrai kulmar ya kam hindrai kapor kala dai ba ngin haban kan tha teng ini area gi basong ka than polo kini ki area gi basong ka than dam senyong kini ki area gi basong ha kini ki soson batartar kini ki de ki sos ki ba contribute ki majo sos ki ba contribute sakawa amkhra kadai gi ba ong iba mane yong ba kan mentoy ayu la da believe yo ni unyut nang ni man kasngi ka nyut ka toy nang tai dei halor jong kata kanong rim kan nga soong ba ladang ngimut ban pen khoj ka wa amkhra minimum kan simpor siposnam te siposnam balai pin target ningkong yu solid waste nang nena po wa ya kas liquid ngin sa ekran hadin mo nomor ka tang ban yai lenti ka kam don syu pin ekran gumno kanya kita ki ya kata ka wa teningkong ihaban target ya solid waste ubadon hang ni hawa kan nang ta ngihaban pej ya kini kisus ki ba contribute ba hapo ka wa amkhra nang ta kapor kaladai gumbang mene kaladai kapor baka gomen kan constitution don daka komite te dei syu tang ka SMB dei syu tang ka pollution control board dei syu tang gini ki forest department dei syu tang gini ki CDC kan don no daka wei ka komite ka ba bu sendon da nodal officer te uwei officer uban lead ya ka tim jongki ban pej ya ka wa amkhra wa amserpi baling ong ta ka wa amkhra wa amserpi ngan keren biang ya kaju kidon hakata ka kardan priority 1 jong ka CPCB kiwa ki bajebok tam hapok karin dia teh kidon hata kardan menta tie sakawe ngakwa ban ong ngin nombe ban kelet ya kawa amkhra wa mserpi karno kala kejet ka pisah ni ngamong mano uta bakjet ring ong kawa teh arajar arpau sikur kala syafan mo ngim dai ban kelet ya kata Kasyafanya impose fine by NGT. Buat wa amkhran serpi.
1 crore. Hajar kat kendai kat nyo o kat kendai lak la pi ken mau hapo polo ki invest ng tu napo ka district administration ling ba ka state government ban pen khoj ya tai to hajar kat lai ka KCDC ling ba ka Southern Finance Commission ki penlut san polak nam taban pen khoj ya ka wa am khra wa am sharpi hajar khan riu na KCDC ki penlut biang 1.5 crore. Kani ka RTI ka bangingi don menta kabadai ka nadu uni usnam dang arajar arpowe November ngiyo kan sa ba ka jubaba sanpo crore point something kila sanction kila mang hang ni but arpowe crore point something kila adap sanction katenda kila adap ai ngim kwa ban criticize lane ku mangong pingim ben ban ngim keno eno ba kata kakam kam ya chai he hendring isur khaite kum manglaong pe thang te hedam hang ni po wa indo menta kanyut thang tu kam duna ngong e pisi spaton nomor balai ka don ki jing tre hang tu ngimut ban pen khoj hendrai ki jar ki laker ngasu thu kane ka jing ker jar ka dei ka direction nak NGT tang ba pihak pelaj ke ni area ki ba kumngi asan NGO ngi long interested ban clean up ya katu ke area mentah kumnong in hiar ki mumba jungi lagi ong in yakhet ki ayung in ya ot no gitu ki jar ngin ya pen khoj ba ngong ngin haban ya discuss ngaban ya keren ya kane kap te ngong ye pi mentah ka jelame khila ka jungi ngim padda don kam banwan ra kita ki so high tech project lane banwan ra kita ki konsultan ki ba kindai ban tre kami ki project sha Switzerland sha Sweden sha Hong Kong kum tatar kalau very indigenous method kane ka bangi ngile ang ne ngila man khanglat kan nu unyut nang ne ti halor jong gini ki baro da ka baburam ya goman dang menin haka hau benai fab dengan makala jong mentaus nami usia mu ungum no 39 crore ki launch ka program hang ne na mentaka riverfront development jong ka wa amkhra ti kini ki baro onong ya pi limda ngim shim hi da ka senjam ka badon jingmut numpoi shei ngin numpoi shei ngi menta ngi involve ngi request lang ki shnong kumba ngong pi mene ki sang samla ki wei ki NGOs ki NSS ngi awan lang in one roof hakaju ka shatri nomor beliu ngi kwa ba nomor hakabakut jong kas ngi kum ga Grentek Foundation ngim ong bakane gede kam bas dang ga Grentek ai burom ga Grentek lada kalong kum no ko wa amkhra kandai ka burom kandai ga jinge trilang bat kandai ga jinge trilang tristom jong baro te kum ka kan hon nganong ye pi ba ngikwa baka sorkar kan shimno da kanu ka senjam da kanu ka rai bat da ka jing tre ka badon jingmot dang min syam snam usias ukot convince ka wi ka meeting ka ba he ba ngakan mau po sekretariat nakaliang jungi Grentek Foundation rung isya invite ban ngida keren hero ka to ka por ngida pen sngau ngida pen pau hero henry kini ki baro kikut on the table haki minutes jung ki meeting but le se ngam ong kim poi sei henry kim ngim yoi ya kita ki kam ki basyong nia ki basyong rukom hadu menta henry kum ka Grentek Foundation ngilawan ra ya kane ka ideas kane ka boy thang ne menta kasyong sa ka sorkar ba kakam kan longkumno bat hato ngin ya trilang na tangkata